Maya payabak po. Hiabetada king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chase Gozun, Katrina Camille Gozun, Villa Villarais and family, June and Shirley Salangsang and family, Gracita Bautista, Elvira Morales, Tony and Josie Guevara and family, Abet and Remy Macapagal and family, Carlos and Rose Simbulan and family, Marilu Pasion and family, Frederick Tongyo, Carmelita Ocampo and family, Kim Dairit and family, Prima Kiwa and family, Jessie and G and family, and the Catholic Women's League. Para karing mag-birthday, Reynard Emmanuel Dairit, Ronald Gerard Javier, Rosario Esguera, at Erlinda Estandarte. Para king special intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dairit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Christina Miller, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Rasid Medina, Anton Reyes, Merly Ilagan and family, Rizal Manalili and family, Loida Gonzalez and family, Roelyn Ann and RJ, Rolly and Edernick Dow, Jason Balagtas and family, at the Finding Good Everyday by Credo. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dairit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dairit, Gilbert Pangan, Benita Mataba, Neil Tanweco, at ding sablang kapatad amasakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya dari Ani Rason, Antonio and Sofina Guevara, Alfredo Jr. and Amelia Julian, Bert and Angie Bautista, Imelda and Clifford Ray Umali, Eusebio and Norma, at Andrea David. Para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtang Mayang Unabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Walter, Ana Morin, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Richard Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Porita, Rosette, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Nelson, Federico, Raul, Mirna, Alice, Peroquin, Romeo, Silvestre, Irene, Linda, David, Zenaida, Inoveva, Federico, Abel, Domingo, Arturo Jr., at ding sablang kaladuaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo king lagyo ni Igpa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. At yung ni busal tamo yung meto nga mata sa saserdote, mamitbit karing kaya katang kainan, at metukso karing sablang paralan, ang matutukso tamo, agyamang alayang pamikasala. Ingrasya na at pakalulo ng Ginoo, manatiling parati kaya kayungan. At keka antimurin. Nanuya yung tune dangalan king kayaryanan ng Diyos. Makananulang maging dalan ning kasuyuan ding kaya katang tagimpan. Deng ambisyon, pangarap kimbye. Orete ring kutang, kaya katang subukang pakibatan, king kaya katang kapag masusyan kaniting Domingo. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo, sadya tala rin kaya katang sarili at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ning kaya katang Igpa. Natamong sumisi. Magkumpisal ko king Diyos sa mayo payang totoo. At kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang luwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kay kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayo payan totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanangga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos sa tigpami, kapanteme ing anak mong Jesus, dapat makanyan man gewa ng kapatad at talasuyumi ing kayang sarili. Ing espiritu na manatili sanang mabiyeke kami at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo, alang sikanan at malyaring manasakit. Bamiyang asuywan ing metong at metong, lalo na ring pekamay naming kapatad. Kinganti kaniting paralan, akit dasana ring tao, nung nu anti tetagan, ing lugod abinyemo ke kami. Itiadwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ng Espiritu Santo, metong a Diyos manggaman kingalananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Mamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ngana ning Ginoo, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayan, ban mipatawaran ing kasalanan. Inya akit na laring kayang palipi, kumabayabye, at king kapamilatana, ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't naning biye ng mitmong kasakitan, mikatulayang miyuman. Abalo na king mayalang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mangain tulid, karing dakal, at alang-alang keya, kakukang mipatawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pakibatapo king dalit. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, antinaning kay kake manalig. Ulitan tayo po. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, antinaning kay kake manalig. Ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sabla ng depatan. Kaluguran nala, ing hustisya at ing katapatan. Yato, kayayang kakatman, king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, antinanin kay kake manalig. Dapot ing Ginoo, ingatan nala, retang makitakot at gagalang keya, at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawon ning danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, huli na ning kay kake manalig. Ing Ginoo yan kay katang kapanayan, talasawop at kambilan. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, antinaning kay kake manalig. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, antinaning kay kake manalig. Pamasang iba't king sulat karing Ebreyo. Antina ning kang Jesus, inganak ning Diyos, at intamong metong amarangal, at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan, ing kakatamong matas a saserdote,
Biyasayang makisan metong apanandam, king katamong Canaan. Uling yaman, dinala niya karing sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo. Bistaman, eya mikasala. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, bang tamong kamtan, ing lunos at sao, king oras ning pamangailangan tamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talak at tapong nginiban parangalan ning mayap a balita. Itangan po, inganak ning tao, di natangya, bang sumuyo at idaw ning biyena, para king pangayat bus ning dakal. Ing Ginoo man tabaya ke kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Linapit la kang Jesus di Santiago at Juan, a anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro, ating keng buring adwan keka. Nanoing buri yung adwan kanako, nga nang kinutang karela. May kibat la. Nung lukluk na ka, king maligayang kayarian mo, ipagkalub mo sa, ing makalukluk keng mingat ba keka. Sinabi ng Jesus karela, balo ing adwan yu. Api ba tayo kaya ing kasakitan, api batan ko? Malyari ko kayang pabinyag, kalupan ing binyag, apaminyag da kanako. Malyari kami, ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan, api batan ko, tuneping pibatan yu. At mabinyag kayo, king binyag ay kabinyag ko. Dapat tala kong upayang mamili nung ninuing magbili kindani kung wanan o king kayli. Ding luklukan asasabyan nyo sa sadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang dimdamda ring apulong alagad iti mimwala kari Santiago at Juan. Ulinita pe palapita nongan Jesus kaya ring apostol at ngana. Balwan nyo, king ding pagano, giginwando, ring bibilang dang pamuntok da, at ding mamuntukan, ila ring mipapaminto, makanyan kaya kayo. Nunging nino man kaya kayo bisayang maging marangal, maging talasuyuya karing aliwa, at nunging metong kaya kayo burinaing maging mumuna, maging alipan dering sabla. Uling agyang ing anak ning tao, dinatang ban pasuyo, nune ban sumuyo. At idaw nimbyena, king pangayat bus, ding dakal. Kapatad, ding mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayungan. Maya payabak po among.
Minsan natin meto nga social worker, mintaya king meto nga landfill, nung no ka rin daw sa ing basura. At ikit no ka rin ding anak, magobra lang, bubong kalanda ing basura, bala manakitan at bala nga tingapangan. Kitna ning social worker ing metong kareng anak at nga na, tong, ono mo nga limbawa, di na nakang metong a wish ning Ginoo, ning Diyos. Nano mo nga nyawaran mo, nga na. Ni paisip yung anak, at kaya rin ng mapila na pinandit nga nang may kibat, ay, anyawaran ko po kin Diyos, sana muran basura. Nga na. Muran basura, nga na ning social worker, magtakayo. O bakit buri mong muran basura? Nga nang king simpleng pamiisip ning anak, nga na. Kasi po, nung muran basura, dakal ke apagobran. At nung dakal ke apagobran, dakal ke po panyaling pamangan, nga na. Nung ikayo yung nakita, pangadyan yung muran basura, ali siguro. O nung pamangan pala yung buri mo, di muran na ang pamangan, ne po. Muran sanang crispy pata, litsong manok ang buong hamburger, nga mo sa. O ito yung buri mo eh. O kaya red dakal po kaya katamo yan, kaya ben ako, muran sang pera, nga mo ne. Nung pera pala yung buri mo, muran sang chalibo, nga mo. Di ala na kang dapat pag-obran, o muran pa ang basura. Yung basura pag-obran me pa. Bayo ya maging pera, bayo ya maging pamangan. Pero as neng kasanting nga paganaka, at neng kasanting nga paganakaing pakibat na ning anak, makapalub kem pakibatayan, na yung balang tagimpan, mangailangan niyang pag-obran. There are no shortcuts to success, ngara. Narareng apostol, alinapit king Ginoo, iwan ng po'y Santiago. Ginoo, ipakisabi mi po, potasanang datang na yung keko ang kayarian, lukluk kami king kekang wanan at kaili. Balo tala bo rin sabyan, then luklukan na rin. These are places of honor. These are places of power, authority, influence. Bisa lang maging someone, to be someone, makilala, maging marangal. Nga na po ning meto nga talas sulat ti T.S. Eliot, most of the trouble in the world is caused by people wanting to be important. Ulitan ke. Most of the trouble of the world in this world is caused by people wanting to be important. They wanted to be important. Nya bisalan lukluking kay liyang pongwanan. These are places of honor. Mupin, ingkarelang pangarap, ingkarelang tagimpan, kukuha ng daging pakisabi. Mo nga napakisabi rin kaya kang buring malyari kimbye. Nga na po ning metong eksperto kim Biblia, metong kano karempe ka masanting nga maging bunga ning pamakyabe daring alagad king Ginoo. Ya pinitang simpli lamo dating manasan. Kontento na laking karelang bie, manasan. Ba, ngeni, may biyasa lang magambisyon. May biyasa lang mangarap. May katagimpan laging bie. Mitas la mo panlalawe. May regulayato. That's good. Yes, that's good. May kapangarap la. Mupin, ing pangarap ning kahay nung ene bendisyonan ning Diyos, nung ene guide ning Ginoo, ing pangarap malyari yan naman maging dala ning kasiran. Ambition can bedevil us and lead us astray. Nya siguro nga rareng ating kasebyan king Hungary, where ambition ends, happiness begins. Nga na. Where ambition ends, happiness begins. Uring para karela. Way ng ambisyon, masanting. Masanting ating kang ambisyon gimbye. Pero anong yung ambisyon niya? Ayan, makayungyong kay gusto at mayap. Maginyang ke kang kasiran. Nya, inyang akit na ning Ginoo,
ing agam-agam. Aliwa mo rin nga dwa, no ne pati rin nga pulo. Ang masakit lo buling ni unahan, laka rin nga dwa, kimpa makisabi. Pepayaos na lang na. Pepakilala na karela, nung nanoing tune, dangalan, king kayaryanan ng Diyos. Ya pinindala na ning kasuyuan. Ing balang pangarap, mga intulid yang sakripisyo, mga intulid yang pamagobra, deng tagimpan, pagobran, hindi pinakikiusap ang mga pangarap. Emo nga napakisabi, deng buri mong malyari, emo nga shortcut in dakal king bie. Ang gamang yeni, masanting niya ka ng pagganakay ni lalong-lalo na kaya katamong yeni. Uling mabibiyata na king dakala instant king bie. Buri mo shortcut na mo. Tangye na ka dumalan king proseso. Bisa ka mikwalta, na nga bisang magobra at magtiyaga. Sugal na ka mo. Palamang lamang hatsyampon me. One time, big time, mikwalta ka. Bisa kang mikatitulo, na ka bisang mag-aral, munta na ka rekto, pagawa kang diploma mo. Bisa kang malinis sa gobyerno, matinong politiko, na ka bisang magsakripisyo, potang datang eleksyon, saglim niya ang paglibing kaya kang boto, kat Tito Vic and Joey. Many times, the quick fix is not the sure fix. Libre mangarap, maulagala ring tagimpan, pero reti atin lang katulid as sakripisyo at obra. Uining mo muna pumuna ng paganakaning kapag masosyan kaya katamo. Dreams and hard work are the main recipe for success. Nung bisa ka man nagumpe, kimbye, nung bisa ka mikakabaldugan yung biye mo, malyaring puro ka pangarap. Nga naning meto nga talasulat, dreams without hard work is like soul without a body. And hard work without dreams is like having a body without a soul. It cannot be just dreams and it cannot be just hard work. Dreams and hard work. Potang agyo mo nung pagsakripisyon, pagpagalan, pisakitan, ding kekang tagimpan, karinya pa lungob, impisa sabyan king kasuyuan. Makanano yung lungob, impisa sabyan king kasuyuan, potang idem pangarap mo, den tagimpan mo kimbye, ela mo para king ikakayap mo, nune para king ikakayap darin dakal, den kaya kan tagimpan, plano kimbye, at kapag nasan, magin lang kasuyuan para karingaliwa. Oy ning masanting tang tatanam karinganak, itang mabyasala sanang mangarap, mo para ka rin sarili ra, mo para ka rin pamilya ra. Dapat mabyasala naman mangarap para king yato, para king ikakayap din Balen, ning Pampanga, ning Pilipinas, ning yato. Ewari po, renganak, potang ko ng tala. Namburi mo maging, nga mo potang dagol ka, kaya makibat la, doktor po, engineer po, teacher po. Potang kahit tuk nang nakakaren, ali. Eka dapat tutok ng karin, dapat sungsungan may tangkutang, sungsungan may panabilin, na yung panabilin mo. Kung ganon, mag-aral kang mabuti. Atin lamburi, pero tatanam mo muna mang karela, banakwada yung burida, atin lang dapat pagobran, atin lang dapat daptan. Sana umulan po ng basura, nga naning pangarap ning neto ngayanak, pangarap yang mangailangan pang pagobran. Dakal a pangarap kimbye, makanyan. Eta sa tutok ng managimpan, mangarap at magobra, para king ikakayap tamo at ding dakal. Makanyan tamong maging talasuyo ning yato. Makanyan lang maging dala ning kasuyuan, ding kaya katang tagimpan. Tagimpan
apagobran. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, lina lang king banuat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pingagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubiyang mebye, pepaytay sa banwa, makalukluk wananin Diyos igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang ponme nga mati. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie anananga. Amen. Lumapit tamong mitmong kapanaligan king Dios ning sablang upaya at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis ing grasya na kay katamo at karing kaparatang tao king mabilog ayato. Nga tamong manalangin Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng talasuyo, ning kekang lugod. Ginoo, manakit ka sanang kasalpantayanan king yato, ipagkalub mo ka rin kekang misyonero, ing sikanan mikalat king ebanghelyo anting mayap abanita, makapanahon man o wali, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ban manakit kang kabyasnan busal mi, hialbug me ing kekang balayan, king mensahe ng ebanghelyo, at king sarili ng biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ban manakit kang lugod busal mi, ibiye mo king kekang iglesia, ing maragul kapagmalasakitan karing kalulu, at karing mayap, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ban manakit kang katuliran busal mi, ibalik mo ing karapatan ding kekang kakaluguran, amaniga po keka aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan, dapat kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ban manakit kang kapanaligan busal mi, saupan mula ring mangailangan at ding mangay nalub at siralub, at miyayangat ka ring matara keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ban akit mo ing kekang sarili at busal ding kakaluguran mo, gawan mo ring kaming komunidad, santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayanan, at pamisan metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Tanggabana sana ning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, hiuli no sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayang unabye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Nginiaduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, kaluguran mo ring sablang balayan, sopan mo kaming bibiyebye abe-abe, at sumuyo king metong at metong anting kapatad mi kang Kristo, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bading kaya katandaon, matanggap ya harapan ng Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan ni saling ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligayan ng kayang dagyo, king kaya katayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi mananasanang detingay na yayampang mi, iyatad da kaya kami ing lugod mo't kapatawaran. At ibyera kaya kami ing kalayan sumuyo kaya ka, kapamilatan ding biyemi. Tiadwan mi, kinlagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayo rempusuyo. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos king alangangga at lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kaya kang anak at mi parayo kinsiping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka, kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia, bahan maging metong la igpa. Antimonong makanano kayong metong ika imbugtong mong anak ating banal na espiritu. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layan makyabe kingalantok ng dampamamya kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingahin king espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginoming Jesucristo. Bayo yami daon kusan lob kimpamaylas at kamatayan kinwanain tinape, pepasalamat ya keka, piraso niya at binyene karingkeyan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwa na yung kalis, basibayang pepa salamat keka. Binyan na yung kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niyo iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, hindaya ng bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kekayot para karing sablang tao, panketa mi patawaran laring kasalanan. Taptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape nimbye, at ing kalis ning kaligtasan. Layan mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo at Pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, isan Jose, imbanal ng esposo, isan Judas Tadeo, ding sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kekaban im panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum nim banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo ing iyubog at bendisyonanon ing ginuring kekatang balang tagimpan, ban pagobran at maging dala ning kasuyuan. Kimpanalangin tiro ning Ginoong Jesucristo kekatamo.
patawad mo kay kami, ring salami kita, anting pamamatawad mi, aring may kasala kay kami, emo kay pay sa ulking tukso, unay kabusking ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo parati kay may kabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At keka antimurin. Yabot tayo at tidake kimbalang meto yung kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kong po. Kapayapan po kaya kongan. This morning, this body and blood of Christ, in salvation to those who receive. Nyo ing Ginoo tayo Yesu Kristo, ing mituro kaya katamo kintuned ang ngalan, yaing dala ning kasuywan. Mapalad tamo'y tamong ausanan tanggap, king kayang katawan. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat ikasmiyang amano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo'y dala na katangan sana, kimbye alananga. Amen.
Tintang pong second collection, ngeni third Sunday, kanya po nga World Mission Sunday, yan po po yung Prison Apostolate Sunday. Ora ni po ratang kaya katang second collection last September, itang 7:30 a.m., 4,541. All in all, may ka second collection tamong 18,601. Impintala na po, indigenous people. Second collection, Veritas Mass Media. Second collection ng papapuing September 8, coronation. O hindi naman po yung kakatang financial report for the month of September. Income, 454,929. Expenses, 290,919.85. Net income, 164,009 pesos and 15 centavos. And 50% nita, yapining share na ning parokya, keng net income, 82,004 pesos and 58 centavos. Atin pa pong mitagan after the expenses na 72,004 and 58 centavos. Nyaring pera for September, maging lang 625,322.41. Atin tang pong atlong kakasala, taga-parokya, Ana Beatriz de Jesus, anak ng Hamir at Maria Rosario Cristina, ning Block 6, Lot 6, St. Catherine Street, kakasalya keng December 22, King Lord's Annunciation Parish, San Vicente, Mexico. Aaron Michael Parungaw at Joanna Liwanag. Aaron, anak ng Apolonio at Teresita. Joanna, anak ng Marciano at Mercedes, taga St. John Street, kakasalaking December 14, King St. Jesus Do, Eternal World Parish Friendship. At inkatataw ni Camille Faye Kailaw, anak ng Ferdinand at Fe Rosalinda Kailaw, ning Block 22, Lot 54, kakasalya king December 8, King St. Joseph the Worker Chapel, Clarkfield. Makuyod pong kapabalwan, our second Novena Mass in honor of our patron, St. Jude Tadeus, starts at 6 p.m. tonight. We have invited the Reverend Father Jason Miranda, Parish Priest of St. Joseph Parish, Cabalantian, Bacolor, to celebrate the Holy Mass with the lectors and commentators guild as offerers. Thank you. Talakanta po. Langintam. O Ginoo, mananasanang iting Eucharistia, so panakeng manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kaming dalan painturo king bie alananga. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ding tagimpan, pagobran, at ding tagimpan sa sarilinan, maging dalano ning kasuywan. Hinggino man tabi kaya kayungan. At keka antimurin. Bendisyonan akongan ning mayupaya at malugod at Diyos, ingig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Hingke katang kapag masosyan mi daon umetana sumuyok king Ginoo at karing kaparatang tao. Salamat, King Diyos. Magrasyang Domingo kaya ko nga po.